Salom, jana horas ma hubani na siyam haganupan, Bapa pakon inang sonay agi hasoman nama poso, ijape na siyam marianan. Pangarapan nami na siyam na manonton video on, say ipasu-pasu, ihasomani Tuhan na ibatama na siyam haganupan. Janah, paimahita manjalo hatani Tuhan, pasada hita mauhurta martonggo mahita. Dame ni naibatama na mangatasi segala hauhuron. Inma napatotap kon uhur pakon pikiran na siyam ibagas Kristus Jesus. Amen. Ambilan bata panorang sadarion ay mahumbani Markus bindu 10 ayat sada das kubani ayat 8. Sonon ma hatani na ibata. Parseda ni rumah panumbahan. Sanggah luar Jesus hun rumah panumbahan ay, marsahap ma hubani sada humbani susian ay. Guru tonggor hamma, sonaha diarni batu-batu ay apa rumah-rumah ay. Tapi nini Jesus ma hubani. Ini dahodo rumah-rumah na baggal ay, seng paturuton agi dua batu na patindih na soro sakonku. Anjaha sanggah nahundul ia idolok jetun, totam ni rumah panumbahon ay, pulikma ia isukun si Petrus, si Jakobus, si Johannes pakon si Andreas. Patugahama ben nami, at tigan ma masa ay, anjaha aha tandani, pabualaw masa ma ganupan ay, jadi ihatahon Jesus ma hubani si dia. Jaga ma hanima, ase ulang ipakahohalak hanima. Ay buwe mahalak na romar hitegoranku na makatahon. Ahudoin, anjaha buedo nakaho bahenon ni si dia. Anjaha anggo iboge hanima porang apa barita ni porang, ulang mahanima tarsonggot, ay maningon masa doay, tapi seng ay ope ujung ni. Ay marsilawanan ma bangsa-bangsa, anjaha harajaon sama harajaon. Masa mahoma lalo marsasanaguri, sonay homa lohi, pamukah ni pangaron ay maay, ay ma dasni. Bapa inang hita haganup hasoman sa hapursayaon, idingat hanami do pengalaman nami piga tahun na salpu sanggah pertama rohu Jakarta. Panorang ay lewat do hanami hanjalan Sudirman, janah itonggor hanami ma husiam bilo rosi husiamun. Bahat tumang gedung-gedung na gijang bani panorang ay. Janay ibagas uhur nami longang ma mangidah haganup bangunan ay. Hasipe memang do magati iidah bangunan ay hun televisi, tapi anggu iidah HP secara langsung marbeda do pangahap. Halani memang sadokahon anggo ihuta hanami na idah hanami na gijang-gijang ay madulok, butu-butu, hayu, buluh, bagot, ay do somalni. Tapi sanggah roh pertama kali ku Jakarta, songon nalongang ma mangidah gedung-gedung na tinggiay. Mungkin na siyampi baba inang na mungkin onggah hu kota-kota besar atau hu luar negeri pe ay, totu pertama kali ni mangidah bangunan na adong ijay, baik bangunan na modern, agena bersejarah, ya pasti songon nalongang do uhur mangidah haganup na adongay. Somal janah biasa doai sebagai jolma hita.
Nah, Bapak Ina kita haganupan ternyata susian di Tuhan Yesus be bani panorang ai sanggah sidia rohu Jerusalem, rohu rumah panumbahan, lomang dusidia mangidah jengesni janah begalni rumah panumbahon ai. Ase nini sada susian ai do kubani Yesus panorang ai. Guru tonggor hama sonaha deyarni batu-batu ai apa rumah-rumah ai. Memang anggo ibasahita idida kumbani sejarah rumah panombahan panorang ai ma rumah na ipa jongjong na ipa dear Herodes halani doma ongga masedahinan janah rumah panombahon ai ipa jongjong marhite pondasini batu-batu na bagal janah basikah tiang-tiang nipe marhite batu-batu na bagal janah sahalak sejarawan Yahudi namargoran Josephus makatahun adong do piga-piga dinding ni bait Allah atap rumah panumbahon ai ilapisi marhite omas murni ase sanggah marsinar mataniari songon na berkilat-kilat ma idahon rumah panumbahon ai lambin roh jengisni ambah niai homa rumah panombahan ai ipa jongjong i atas dolok muria. Jadi idahon lambin roh gijangni janah lambin roh bagal ma rumah panumbahon ai. Onma na ipuji janah na iidah susian ai. Tetapi Bapak Inang anggo iidah kita hubagas uhur ni susian ai adong do sada motivasi ipudi ni kekaguman ni sedia pasal rumah panumbahon ai. Ahama ai. Murid-murid ni Tuhan Yesus bani panorang ijia persaya dosa dia, yakin dosa dia bahwa Tuhan Yesus panorang ai pasti do pajongjongkon harajaon ni songon harajaon na adong i dunia on adong istanani adong masyarakat ni adong bangunan ni aido asesedia mangahapkon sangap ni posisi ni sedia na dohor hubani Yesus halani roh mapanorang ni sangap masadia itonggor ilobe-lobe ni haganud julmain. Taridah doai bani Markus 10 ayat 37. Rodo si Johannes pakon si Jakobus mangindo hundulan hubani Yesus. Sada hapit siambilo, sada hapit siamun. Masih idilo sedia ipangindo sedia hundulanon halani memang ibagas pikiran ni sedia harajaon ni Yesus songon harajaon ni dunia ase dasma tumang pangahap ni sedia dasma surung ni hasangapon anggo jongjong ma harajaon ni Yesus songon harajaon ni dunia on. Tetapi Bapak Inang ahado balus ni Yesus bani sahap ni susian ni ay. Sebalik ni Yesus makatahon sonon. Ididahodo rumah-rumah na bagal ay. Seng paturuton agi dua batu na patindi. Nasorosakonku. Anggo susian mangidah nai majenges ni nai mabagal ni rumah panumbahon ay. Sobalik ni Yesus mambagah-bagahkon parseda ni rumah panumbahon on. Jadi sangat berbeda tumangdo na ididah susian pakon na ididah Yesus. Susian mangidah jengesni
Tapi sebaliknya Jesus mangidah parsedani rumah panumbahon ay. Masih Jesus membagah-bagahkon parsedani rumah panumbahon ay. Anggo itong gorhita paima dindu 10 tuluon, adong do piga-piga pertentangan ni Jesus pakon halak Jahudi. Idah kita onggado Jesus mamapai hayu ara. Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah sebagai simbol peringatan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang tidak mengalami pertobatan dan tidak menghasilkan buah sebagai umat Ninai Bata. Dukusyai onggado homa Jesus papitahkon menyucikan rumah penumbahan. Halani ipakai halak Jahudi songon sarang ni penamu. Ipakai sadia do rumah panumbahon ay lao mangototoi, lao menipu, lao menindas, langsongon harosu ni nebata. Janah naparpudi, Jesus homa patugahon limbaga pasal hayu anggur, na panorang ay sihol patugahon, buedo halak Jahudi menolak lang persaya hubani Jesus anak ni Naibata. Na ase bani panorang on bagah-bagah pasal parseda ni rumah panumbahan on, sadalan doon pasal misi ni Mesias, bahwa parseda ni rumah panumbahon ay sihol do Jesus patugahon pasal parrohni harajaon ni Naibata. Anggo sadokahon halak Jahudi persaya bahwa rumah panumbahon ay marumah ni Naibata. Jana huzai do halak Jahudi beribadah, jana berkiblat. Tapi ibagas Yesus Kristus ibagas harajaon ni sembe rumah panumbahon ay nagabi pusat gulu ni halak na persaya. Tapi ibagas Yesus Kristus insan diri do. Ase hubani Yesus Kristus do hita manombah itongah-tongah ni 10 taon. Dukusya na paduahon Bapa Inang, Yesus sihol patugahon bahwa harajaon ni Naibata sengdos songon harajaon na idunia on. Naibata lang terikat pitah bani sada ianan tuma. Tapi Naibata markuasa do mamarentah bani haganup ianan. Janah Naibata aipe markuasa mamarentah ibagas uhur taon. Na aido nasihol ipatugah Tuhan Yesus hubani susyani bani panorang ai bahwa sihol roh do harajon ni Naibata agebe maseda rumah panumbahon ai, tapi anggo harajaon ni Naibata sing anjay maseda, tapi roh tetap nido marhite naman rajai Yesus Kristus i atas tanahon. Tapi haganupan Bapa Inang ang widah kita bani tekstoon totu penasaran do susian ni Jesus ay. At tigan janah sonaha mahaganup tanda-tanda ni namasa ay. Tapi ahado balus ni Jesus. Jesus justru paingatkon sa dia asi jaga. Puho mahapor sayaw. Masih perlu jaga. Rodo holisi parpodah na kaho. Namambahin kaho murid-murid ni Jesus ay. Namambahin kaho halak Kristen. Halani ajaran-ajaran ni sedia. Ase porludo hapor sayaw namang golu mandopakon haganupan. Napaduahon Jesus patugahon adong doholi masa porang lohi na maninting. Haganupan non ay masibagi singat-singat ni Jesus hubani susyani. Ase marjaga sa dia
pabuah sihol do ido pakon murid-muridai sita ronon pakon penganiayaon halani hapor sayaon ni sedeha. Tapi sebalik ni Jesus homa paingatkon sedeha. Agepe manaron sadea adong do malas niuhur na jumpa ni sedeha. Ay mamarhite paroh ni Tuhan Yesus na mamboan ha rajon ni itong-atongah ni kulo ni sedeha. Halanyay bapa inang hita haganup hasoman na haksa hapor sayaon. Buedo jol manakaho marhite panonggor ni. Marhite hisap-isap ni daging. Anggulang jaga hita pasalon haganupan bapa inang. Rado kaho hita. Jana fakta ni buedo nakaho halani panonggor. Halani hisap-isap ni daging on. Songon susian ay, mangidah marhite matani, jenges rumah panumbahon ay. Tapi sebalik ni Jesus mangidah maseda duhagan. Halanyay zagama hita bapa inang. Ase ulang ikuasay hisap-hisap ni daginta na mambahen kaho hita itongah-tongah ni guluh taon. Tukusyay na paduahon buedo ajaran-ajaran pakon guru-guru palsu zaman sonari on. Teknologi on ang golang isikapi dengan benar. Buedo on mambahen kaho hapor sewata. Halanyay nahado carata mandopak konon haganupan. Carani ay marhite na zaga. Buho mahapor sayonta. Asiboy mo nang hita mandopak kon ay hagan. Halanyay, totap mahapor sayaon taon, manggolu, matoras, ase jupahan malas niyo hita. Amen. Tuhan Yesus memberkati.